Karbi lo entry tax get along akili tangka ke en pusi truck lapen bus kewek atum kaningri. Multiple car ward ke hinua jok rong chingri tuwar kacheleng kisung. All Assam Inter-District Athletic Championship kapatwa long nimarli bangini siar lapen group alek anong ekilong dun. Kardom, Karbi prime time long pen eligibility mungpi non birtang ton pen arjuik tha. Karbi ang long autonomous council pen kipi entry tax get along ke ton abang pu atum akili tangka en aret pusi truck lapen bus kewek atum ningri rinti. Karbi ang long autonomous council pen entry tax get along truck bus hai hui pen ko am si tangka kirung nang neapai ke pathik tangdo. Council pen ateng ke bus ihum along sika kepsi midurung nang ji. Bon taparo kwa entry tax get along kang hong abang pu atum truck ahum tin along paro hini lapen bus ahum tin paro isi kipi jok je pusi gari kewek abang pu atum ningri si kan news apirang ke aphan pachini. Council midu sai kam sai pu lapen choka maratum ning ke mever sai to en pen entry tax get along kang hong atum akili tangka ke en tower long lok luputa ki pu abang pu ningje. Bas man kau nana hum nong. Hah? Enggak truck kan? Truck ke Paro ini. Aro auto ke bagi bir taxi. Tempo lah 10 toka. Aro winger pe ne. Winger lah ke 50 toka, mana ke 40 toka. Hisab itu ke 90 kan. Kau anda lo dah stop ke bangan lo. Stop ke non ke. Adhan ne bagi. Kau malah malik ini. Malik ini non ke bahini do ko ne ke ton malah men ke mama lah. Men ke non bang dak bang ke non lai ik from siklang. Kau mai men ke. Narom maro. Okay. Lang men chalo chini. Macam mana? Kiman mana truck ya daily? Daily. Itu tu kuari solana kan बहुत कम है. कुआरी सोलिले अलग और 40 50 कने का जाए. हमने बाहर ट्रक लगा है इंटरेस्ट. बाहर ट्रक. बिlang tu 200 mana जाए. 200 kiman mana जाए गाड़ी ini? 200 गाड़ी ini. ना ट्रक. ini tu total lalu get ready per truck. Local tu kota kau ni, local lalu kan सब मिलेगा. सब मिलेगा. Pada tu kan hai baru. Ini average baru. Ketiaba tu 20-30 ketiaba dhar 50. 40. Daily. Up down mari. Hamren Town Committee Ward number 6 ke Parlorong Chingri Ambinong Aroy along Surihini Rakre Plikre Po Ningkan BRGA Penlangroy Kachikap Apan Kaselampon multiple scarward Ningkan Hini Bak Aprang Penlang ke Pon Plinajok Barla Hudlo Tinat Kachehelat Pinang Anak Kisung Pen Chitong Nang Pusi Haladak Arat Pen Perang ke Atumapan Kapachini Don Abeta Perang ke Hundor Kropen Berta Nang Pale Ningkring ahut ke cek apum don roy penta chehelat bomlo bonsita me barla apora hut lang roya lang nang bat lo pulote arpak pen ingdum thitsi nat kachikapa pan anta akisung do pusi kisung ki phowek arada tumpen pachini oke aprang dak niltum la pupara do tumbang kachelat sungong pusi niltum town committee sor phan ward commissioner tom phan chuning ri selang tum nang pilo la pen nang selam pilo bonsala so langki theajur ke tanu penala ohumpai bang koki bi penajok langge yang jepen lapu ingbaksi tong dak dalo hidi kalukson longle dam elo lapu anta lapen la sofi ni hinoda ka phinil tum town committee long dam batai lo lapen nang selam pipo proposal deng alo pusi ta ningkan ke thom phino anta puan sing sambrila asila so kalwat ka hino jak nil tum lapu parai don foxinger ke bara tatum bang ke do dam akisung barikha por arbe langge thea por lo pro tenil tum ke do dam suk pi ka the lo charli o somar tum Langat hea por pulong te, ce helat long lepo parai ko pula parai ko anan ne ayir ke dingi donang. Asi naso bang prabjin pen sarkar tum nang selam piye phan sinili. Pu rong chi riarat te hisap pen chuni wila. Sung olo la ke. Ke sung alam sen ni te na ta thai kang lo. La arve ke jang hot ke lang ajur thepik malada. Thepik timma. Nda the uti lai anda bang phang ni ala ke ke jahat don dapat dia kali long berong tak ke jalan sempit lo si sarkar unta hai lang pami nai rap nai ho nai to
Lower ke jirlo phiro setame kathelat nang jia huddo setame bangso karwat ki phandut ajok pinang an sung nang lopusi chinidun lasi hamren town committee atumpen puthot bangso kawat nang kasalam thujia phan rong chingri arat pen kachuning ripado Guwahati Saruhojai Stadium along Wusik Thom Cap Ani Penja Kong Hini Anian Kapadu Plike Brahini Ang Deng All Assam Inter-District Athletic Championship Kachipati along Karbi Anglong Pen Bahini Ni Marli Atum Siar La Pen Rup Alek Anong I Kipalong Dunsi Karbi Anglong Apan Nong Mikiwan Guwahati Saruhojai Stadium along Wusik Thom Cap Ani Pen Wusik Hini Anian Kapadu All Assam Inter-District Athletic Championship Kachipati along Karbi Anglong Pen Banghini Ani Marli Atum Sera Lek Anong Ila Pen Rup Alek Anong E Chipalong Dunsi Karbi Anglong Apan Nong Mia Berta 1 Lili Phang Chupi Suri Pharo meter Suri cap meter Kikat Kaching Bay along Sera Mate gold medal Nong E Chipalong Dun Adun Thusunita Rong Hang Pita Suri Pho meter La Pen Suri cap meter Kikat Kaching Bay along Silver medal Mate Rup Alek Anong E Chipalong Dun Alang Litumapan Kapatua Hin Nong Nam Kedo Pokila Ing TPC Kachipate Japon Non malom so porapan birta Wellington peksena. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Atorkimi outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Dihinamo biputhot birdalong wangthulo Assam Electronic Media Sport Association benpining aningkan Bolendro Mohan Chakrabarti aphan sport journalist anong epajepon pusik kat news along birdanang pale Guwahati along Katalon World Sport Journalism Day ahut pining iningkan kapatua birda pacetak aphirangke
Bolendro Mohon Chakrabarti aphan sport journalist anong e pajirpon nung e kapajir amay long Arjun anong e kilong abangpu Bogeswar Barua mohor kinep apirangke Turoni Kanta Barman sport journalist Bobitra Gogoy lapen Bisnuram Nunisa atun Chitongdun. Karbi Autonomous Council Pensing Hason Constituency of Harman Village Development Committee Akimi Seng to see Committee Kachari Japan Kensing Bay upon May for Pupajir. Karbi Autonomous Council Pensing Hason Constituency of Harman Bangpo upon Arpu Pexi Village Development Committee Tihek Penvidisi Akimi Seng to Council Alam Toy Mate Order Ateng Bangpo Committee Kachari Ponji upon Kensing Bay upon Maypu. Mirina Teron Pi apan Bangpi, Sandip Timung apan Bangpu, Sukur Singh Terang apan Bangpu Lepen Development Block along Arpu Kido JE apan Bangpu Chun Bang apadeng Patang. Karbi Prime Time Mangkilabon Sekang Ton Pekla, Domit Hakmi Kuruang Tu.